ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وتحقيق biz iz kelamımızı Qureyşlere iverdik, şayet şolar nasihat alsınlar dip. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Ol adamlar ki biz şolara Kur'an'dan ozol kitap beripdik, şolar Kur'an'a iman getirerler. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Ve vakti ki şolara Kur'an'ı telavat edilse, şolar aydarlar, biz şuna iman getirdik deyip. Bu Kur'an haktır, Perverdigarımızın tarafından nazil bolanlar. Tahqiq biz Kur'an nazil bolmadan ozol musulman bolduk deyip aydarlar. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Şol ehli kitaplardan musulman bolan adamlara iki mertebe sevap berler. Sabırlı bolup imanda sabit qadam bolmakları sebäpli. Ve şolar yamanlığı yaxşılık bilen def ederdiler. Ve bizim şolara beren nimetlerimizden halklara nafaka bererdiler. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. O vakti ki şolar bihude sözleri eşittiler, ondan yüze vurarlar ve aydarlar, bizim üçündür öz amallarımız ve sizin üçündür sizin etdiyan amallarınız. Size salam bolsun. Yani inni hoş qaydıp sizin yanınıza gelmez. Biz nadanlarını istemiyoruz. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tahqiq sen ey Muhammed hidayet et bilmersin qowran adamı. Walakin Allah tebarek ve taala öz halan bendesini hidayet eder. Ve Allah tebarek ve taala yaxşı biler hidayet tapyanları. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكافرlar aydarlar, eger biz sen getiren dinini kabul edip sen kökeden yoluna tabi bolsak sen bilen bile, onu biz vatanımızdan çıkarlarız. Şonda Allah tebarek ve taala şolara cevap berip aytıptır: Aya biz emn amanda bolan haremden jay bermedik mi? Ki şoňa her bir miwalardan geçerler rızk bolsun deyip bizim tarafımızdan. Walakin olaryň köpüsi zat bilmezler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Ve köplerçe şehrin ehillerini nabud ettik ki yaşayışta hadden tecavüz ettiler. Pes şudur şolaryň öýleri. Olardan soň içinde bolunmady meger bir az müddet bolundy. Ve olaryň ýyzynyň warislary biz bolduk. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وسن Perverdigarın şäherlerini helak etýän bolmady, ta şäherleriň iňki ulusuna resul iýermäni, ki şolara biziň ayatlarymyzy tilawat edip bersin. Ve biz şäherlerini helak etýän däldir, meger ähli zalim bolan halda